Ideja je potekla iz društva Sava, čiji sam ja član, to je društvo Slovenaca u Beogradu. Nekako smo osetili potrebu da zabeležimo živote i priče Slovenaca koji su došli u Srbiju, u Beograd i koji su dali na neki način svoj doprinos time što su ovde boravili, živeli, radili i tako dalje. Tako smo počeli od penzionisanog konzula Miše Jurmana, koji nam je pričao svoju životnu priču o tome kako je konzulovao u Italiji u Trstu i kako je doveo našeg znamenitog pisca Miloša Crnjanski iz Trsta u Opatiju. Zatim smo napravili jedan grupni portret društva sa jednim filmom koji se zove Sava u Beogradu, gde smo govorili i pričali o tom šta sve i ko radi u društvu i kako društvo deluje, a ovo je zapravo prvi iz serije Slovenci u Beogradu koji ima tu temu životne priče, način kako su došli u Srbiju Slovenci i ostalo. Znači, gospođa Mirjana Simić, koja je glavna junakinja našeg filma Jedna slovenačko-srpska priča, je došla 1941. iz Maribora u Smederevsku Palanku i od tog trenutka se njen život promenio. I mi u stvari kroz njenu priču dobijamo jednu sliku vremena, šta se sve dešavalo i u ratu i u Srbiji i uopšte kako je ta generacija, ona je sad u 98. godini, šta je sve pretvorilo i kako je sve to se razvijalo.